Radio West neja kubaneja guza emyaka 23 ombuhereza ngo kutwire turu kubaisiaho ebintu bitarimwe na bimwe omu studio shaye twatunga omushago kutaya isa Adella Mbabazi. Adella Mbabazi nakora programs eziri kugenda misho zona aha Radio West kandi nomwe ombariyo nabatebeekanisa Ekinihiiro ekirikuza kuba kiri Kakyeka ahizoberi erizoba naija kuba natugambira ekirikuja kugenda misho gates ntuja kuzigura shazingahi okuriyani kuja kugenda kuta abantu nibija kushashura bata abatutire mesente nebaha ahizobero. Adella Mbabazi nakwakira mu studio. Wewe cyarate konyakira. Yes. Ogun Adella mwena nkoko muri kumureba kandi naija kutshoborera. Adella Ekinihiiro cyayikankahi twasigaze ebiro bingahi kushanga ntuza Kakyeka entebeekanisa ryeta security ninyandangu abantu bahamisirize ekirikuja kuba kiri mu mwanya uko. Wabari munonga charity ni wori kuturebeza ishaha Ekinihiiro Rujabura-Ntongo kiriyo muji hasigaye ebiro mwenda byonka tukayika abiro 30 tandisha kuza emyaka 23 itwa marombo hereza. So security inyuma abazo tugire Kakyeka twarambura umwanya bwo kintu cyona kiri tayari kandi obo yijuka ngo tumaze rogwira tutakushemerera n'abarukiza bitu. So hati Ekinihiiro kine cyo mutano cyo twatitire Rujabura-Ntongo yishika ngo ende hati twazitungire emicera hateruho turiyo tugamba n'abateki. So erizo bo muntu we no raije ahari Kakyeka naza kuba nari akandi nanyo twina aba Pepsi baza kubara tuhereze ibyo kunywa twine aba Simba Automotives ababine piki zo kuhangura twine MTN einebirabo bingi. First of all wija Kakyeka umukasheshe kare no shashura kashashura na MTN momo ningashe mobile money. Yes. Ijuka ngo kutaha muno mutwaro. So washashura na MTN mobile money no shashura shiringi kanana bakusharira hezi 12. So kwenda ngo tushemerero hamwe tukushanza emyaka 23 eitwa marombo hereza. Webere Adella twantujaguza emyaka 23 achievements za Radio West ninga Radio West ebyo tunjire omyaka 23 ebyo rukwesemere kagiranye wenka Radio West emyaka 23 nishaguze kina nichi eshitusheme kureberaho Radio West echahira abahurikiriza maybe n'abakozi babo ninga buri company ninga buri kitongore kino omugasha bw'enkintu kitandika ekintu ekiri kuba nikikora. Achievements za Radio West ninge bimukozire mukaganyirwa muka Radio West nibihe bimuru kwesimira emyaka 23 n'ibintu binje ready ekozire ombicweka bitwara ngo abantu batunguka tune programs zirkwegesa abantu kugira entasi. Yes. Programs zirkwegesa abantu kurakura no makagabo na no mbicweka byabo. First of all chinkwesimisa na Radio West charity. Yes. Radio West ekora kurine ba presenters bayo barwe babembezo mbicweka bite. Take an example samuchungs LC5 chairman ntungamo echo nitsimisa nka Radio West katwatunjira na MP by the way. Take a look at Kachebez Mayor Lord Mayor City. So really Radio West tukugira ngo nitwereza abantu abakutwikiza bonka n'abantu abutwara nabo bonka ntubahereza platform yo kugira ngo bargaye baba abantu bo mugashumbi yanga bakutora. Yes. So that is really an achievement. It is an achievement. So abantu be expecting echi Kakyeka gates nzija kuba nzigurwa shazingahi nzija kuba nzikingwa shazingahi nkebe gate nzigura 12 okutamu no mutwaro nkoko nanagambere MTN eza kushariraho wija karokashasha na MTN mobile money shiringi kanana. So okuyamstandika kare yijuka ngo wija kare twasavingo kariya handi hace nabandi bana banyano basa no kuterana dabu twine yo abeshongoza bene bakwijaba mano mu Uganda bona bari yotayara twine bira byo koyangura ko gom MTN za pichi esente t-shirts mwene buri kimwe cyo naza kwakira Kakyeka. hari abantu bari kwenda kuja kora business aho mu Ekinihiiro tubona bari kuja yo ngo benda kureba abeshongozi benda kutahamo ina bari kwenda kuja kora business abo mubatebekanisize mutanenguza chapati ninteka chapati ninteka chips ninkarange nkoko abo nabo nibenda kwija kubasa kora makasente abo bomwe mu binire entebeekanisa Ekinihiiro birugiro nka burije of course hariyo ano janu ya Radio West no yohandikisa ano tugambe cyo no ndaguza. So ntugambere kintu kuba nikikora ayizobere iriyo nyine no ija no guriza utwino mwanya muhango Kakyeka bo muntu yine cyari kuguza ecyakubasa kwija akaguriza Ekinihiiro Rujabura-Ntongo.
Yes, we bari mnonga Adella Mbabazi and ko twabasa kumutayisa tyo. Any last word? Wine kigambo cha muheru. Yes, of course. Nabaza kushanga ine cyo ndagambira batushirize anyo nakuteka online yanje. Any last word from you? Omuhurisa Radio West norukureba TV West we nakurga burengero izobana n'imyanya ndijo nitwita Ekinihiiro Rujabura-Ntongo ija tushemerera hamwe botyo njaguza emyaka 23 eyitwamara ombohereza stress ni nyinje yituyero mu corona. So this is the time itwekuranga twabwana hamwe twashemerera hamwe kurwo mukasheshe kusa akashesha kandi rebeka mutwabura. Ogon Adella ntuja kumuro tugaruka naganda makuru tukiri mu makuru Ageihangwe kandi tukiri na Reba TV West otakarga.